do tula-ula nami salutna do nga sauta sa pajalo kita. Dinaro mang borita. Kamu dia mang boro. Nah, do harotas nih pe. Mang borita. Kontak badan, kontak badan. Kontak badan, iya. Kamu bulan-bulanan raja sekali. Gabi. Isong rohan yang kamu, roh kamu, lima bilas minggu kata, empat pero, adorak sobor tiga, ubah minggu lantai, law lima yang kita lawan jalan masuk masuk sama, ada dua tempat raga nami, isong kan, so kita bisa malam, dari nami mau masuk ke kamu. Di na magbuhay ulo na di bisa dari susunod din suka ng masak lang sa sakit asa duhulog mas ulit si video asa ti bilang tuloy pa po ng mas yun susunod ko bago mo sa tan lahat na mga managbayak ka ako sa kapatid Iya matutumo lahat mamang boro lasroan nami songon nani dok muna dia nama muhayu lauta didikion mulai partutur partodongak kita kami markasitang dotamu keluarga besar Cilalai roh mo mandapotok kami di Tikion di bawah kamu si panganan mencet dawo mula ate mamang guru tas maramahanan ibago nama satu tuh dia kata terlebihan orang sami nama jalo tetap nama dia mau dibagat dan nama wala ate mamang guru salam sehat oke ngapain? Kan magoreng. Nah, jadi dia mamang guru adat do takar adat anggora kapamuruan tu bagas di bulan-bulan nah di pak coba kamu sekarang nama tahu nah ini be bulan-bulan muna pasaton namin lo dekes kamu teh buru tadi mau buru jadi pas aton namin mah anon tu si matu di buru namin non baru tu buru namin tu kamu nama Maranggi sada tubuh burumu nama sada dungi sada na itu dong sauta nah gabi tapa sama nyon lo pamangat do pena muda jadi itu semua dari buru itu burta nama iya itu nama Maranggi iya burunani itu buruna ini dong sauta jadi dia mamang guru nami nyama lo pamangan di hawa ngurun nami deke si mudurudur deke si tiu deke saat tangyang tutu hatang uduramu tudolog uduramu tuturu dapat tamual na tiu uduramu tuturu dapat apa gana lomba asa tiu kapar saulia pasamotan sahab ma pasu itu dia mu molo tu songonope na bui pasaton nami yamu si titi sopa golang-golang pangarahupna otik sosadia pe to hata mana manggawi pas-pasuna santai ma tuamu adorak so dauduruhon imaya rakota tu bagas doro itu fatai jala di hati haul adorak so tafasahat tapi kendolio tu pasut minta pagilon nami rada nami di manugo to menjangan rohami ima sokonda menugu gurumu main nami ima pagilon nami rada nami kami lasmarwan nami mongoro si boto ada si boto hukum dohamu lasmarwan nami ulah kamu berarti pada ada tote kami be lasmarwan nami jadi oh dihamu ulang nami gabi rada nami di mana betul rumah dia kan sokonda mangalap di manugo
nagparabainan. Sabi. At sabihin mo, Lord ka, bungulat ko ba ka dito kay nang dito namin na ginaguro mo na parabainan. So, kada namin sa kasama nagoy sa kasama. Kemudian manubalagay, ginaguro parabainan. Lapit maro kanina, mamusan na raja nila na asado ko na masakiti malatino, pahulong malis na guma. Isulok na sa bani home namin. Las maruhani, hamusa luhut na hulo na namin. Hatta manabay yak kapas-paso. Sidok buti mahamil na namin. Wala tema dia mau mengurung kami las maruhan kami. Ala dibutuh kamu do akarurut di parada to. Angge ma di tabekon tak kapas-paso na. Di hamu mengurung kami. Ala dia mengurung ison di pasahatamu. Debamu na Tuhan, doh arwikir, dinalau, manugu, guru nami tujuh muna, tugagas muna, asa dinang pasatamu debamu na Tuhan milas marohanan, ido ada tei, ada ni dinapu jalo kami bagot nama harto na tugu dia kata dulubian, oras kami nama jalo, tuh bana man yang mau melipat gada nama ngalea, di jalo kami mah, oras, tertugu mana tu? Nah, dodo anak muna. Dodo anak muna. Ido. Itu kamu. Iya. Tunggu mah. Tunggu. Iyo atong tangan ni. Yang ini kan saya nama-nama gitu. Oras ma. Jadi nga saha di nang ito nga di bagas nan las marohanan. Mahan manang ginangda. Di las marohanan da. Gay mara maho nang ginagina. Mamsi.